Salamu alaikum baden silamɛw salamu alaikum. Aw ni ce. Ajima kalandenw bɛ aw bisimila salamu alaikum aw ni ce. Salamu alaikum baden silamɛw salamu alaikum. Aw ni ce. Ajima kalandenw bɛ aw bisimila. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله ami Allah subhanahu wa ta'ala tano amanga shira ko kuraya ka ko armade manga ite da dula foy kelenye bu yana kanu ko fana kara alay wa la ilaha illallah muhammad sallallahu alaihi wasallam alaya ka cidinya kana armade sikir mabbe mo kana ulla duniya udara ko minga ma ala fe kana jesu sigilla ma mali ngono wode wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni nema aw jinaw ni adamadenw da foyi kama fokane ala bato fokane ala do fokane ne ala wali man do la ilaha illallah muhammad nana o jira yoro de la mo kala yoro la wala makana ani kewale la ayo ke kase akevezela ala ya wele alhamdulillah wanena aw bi ambe ka wele mina oye la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammad nan ne chimi ka ba ala yarala kanu di alma domo ko ambe muhammadu na fewla o me kar tan no fe ngande alla dege ciugo o nana do islamé ko no kata ka wati jena jigina te manawla yebaw o lu tekenaka min nya yebaw yew tekenaka o atodra abla khalinyana we jeya ko ela kewale wala ani kumaka do o bi nyamidre ala yo do ko mati jela ko la kama ala ya awajwa ya ga kama wara blakana mi mina mo ko na foni muhammad ko laki kala ala kra re o kuna fondi ene ke ala ka wele samo ka fo imam mahdi o binana o ambe wala salama du kono ko kibara so min galla mi makala mahdi nan ko salama ko li kono o tedna ma shife alhamdulillah o mahdi weleda no hadar mirza ghulam ahmad alayhi salam kala rabu wele kala randam wele wala ka wati fole sira wacce fole ayne krangere kane koy larabu mulo flaga ngwaye larabu cham morawla awta do bi ni segene ghulam ahmad ala kara tamana du ko yoram nunga krangere magambalo be ne ba fe ko bugri che ko ke kale nyekoro kada ka ala ka chebay atamana o yorawla awk mana muhammadu kanu ne gulam ahmadu o farsugo benawo nga nim mene farsugo ngono no ke makata o ye muhammadu ko de sallallahu alaihi wasallam nya kan fo kata mba ne banade kay jeni rofi ni jenna ka ba to kuma fi be do kuma ne mo hodo ko kanu ne jeni pew fon fe no kasabe ka wuli ne no ko nasisa o muhammadu ko e o ma el rabu ay na nga cenga ko nyere re ni fa ya ata do blide a wala wati mina o asra do bawtara ayeba utara o e dibide o masay noro ci chemiye ko kana jebbe ko na fani farafina ni farajela o ala yo kene gulam ahmad de wala fakhra ma noto ala be fenga maye mami no yaja wati mi no yaja hakela hakami no yaja oni ma wara ko o tigile mata take ko masangala do ajira jira ilade ala kra ko kra ke tumi wono ma tugo do rabu ulama ahmad ko bete de ma di ko bete ko kada kada kra fole sa ku volo no nana sene fe on falena
furabulu kera furola min jeeno jeena nga ma développé yi ak sedda folo de o no ko sañi ko ka ban o tsika nye koy o ala kray ni fode momar mando bina force samia sadi na ku vola nyana falla ba ko nyo o ma o silamo o larabu jago do fo do la cero kana je ko no mimi na baraka ne to wala kada ka ne adama de ne mina wele ala fe woni ma mi wele ala fe ko ba je ngona ya ala ko tina segi kana nya foto yo fiu wala ti rabla kana ko be o ko chambina na sahaba o arabu ala ala tiga ko ti bo awla de nanga mi nya cela abi bo o shadla ala kare bulla salman farsi ka bangu o ko non naku o kuma sahaba o nyona minu wa akhana minu lamma yalhaqum bihum minu wara ako bi ko yedane seto yi ni segene muhammadi munanda kal rabi ngene muhammad ba nyira bla bla la ne sete ko la koy abe bora alala woni varala alala ay ndane alay ni bora awla mo ja yahudi awi woni wana nakede ado ay aja yira yi o de dakadala mamma ahmad yaw wa mel halam ne je ko ndedu sanyi ko vlana mi bora muhammad fe sallallahu alaihi wasallam do binato sumo mi barka kaw kisse kanye atike balyote minni adena sanga makkise kanye fanga te kisewla ay ko silamati so mode kada ka juma fori ko silamati na fori wa jimi no bina ka jira ka fo muhammad mi fo o kera koy o jine o hinaji o magarji o nemaji o ruhaniyaji hazrat mirza ghulam ahmad alayhi salam o mana khalifatul masjid al khamis ay dokrami wo o ansaru o mana o ruhaniyaji o cheli kake bedda kono kake jenna kono fudamu dagono kake jenna kono ligina kake dagono alfalu kake jenna kono nasratu nimme ansaru ko bara aw de dem fawi aw de musum chawi aw de modo mokawi aw de bara de jatugu ye aw de dutugu ye o kuma ko banguna de o kuma ko mana ni chemi ni ndara kere kata ani misaka la halami alaye ko kem maliye kerengere na mo ka jamana wara amalmo anga lajede nene aw kanga mungede an yuru ka hage me an sare kanga muge je yere wati be ani kerengere na mala an sare kanga muge be ki yere nginga awa baraf la bu an sare kerengere la be nginga hey ne fatura domi konat na fo nunu ba ku ahmadiya sabe ango akakko ba ku ahmadiya subhanallah kibara jugu fle ka fo saya inde kibara jugu e boy nga dudi ku ahmadiya abana o dudi tara wa ahmadiya bani ka dugo de ina ala cewa ansaru nu vient be jamana chamana ni vient be jamana chama ahmadiya wala ay nga may ngoro ko ba kelemi tawde ahmadiya ika dugo no cemane wara taye musamane wara taye hale muso yoru ka kiya o mana o sugala sana la ye wele boroduma be fodre ko ni vanu vaga ahmadiya ko fati ma abe to ribi ko wa halu tandam do fu kibara jugu de ni nga kibara jugu ni era de bato ni mi foy ka dugo no de era ka ke wale ka mago te kula o de bato ni mina fo e ko fe e do mbemi ala yu kalfa jinna abe ko ba e be ka jinu dumni amal make de minun temena ka kurumo wallahi ala ti nyini ngawlula ay ala ta fratu baka mamo de minun temena ka kurumo ka ba ala bolu do re bolu do ati nyini ngawul kala halashila nga ene ala te de musumani ni che mani minu no lu matema o mo o lu be chodi e be mufuye re be siga baroke wa wa ba yuru kono ka fo dutiga era bina fo wore ni duna dugono mo zoni dimiso be do ka do ko banana kuma te bani du dewje ba o kuma ene jinim la srasa ikira wora bay ko dugu be bisingi do wa do tula ko wora banana ahmadiya baba na kirate duti sigat la de le ka fariya ni birita la du ko tibul sa be ala de bulo ko mom hadi ko ako ay bire num la doni dala dowu dala manga awne ala ni ñonje ayo caya
ala afo anato tawa me ahmed choro bawdo ma ko lu kan dakura bina na ma nyine mo ne ma me ngadi so fe ka dise koy na ma nyine mo afo ne na tota kelen be o de be ka ne be don ala tulobe o choro ba ngap makala de e ma do bo sebela ngay mi me alhamdulillah ni mi sama jama be chema on musuma na ni hamitela re ko ni wati a gringa wuli rabina nga foyte sono o hamana bitanye jodi bandodo ne bandodo nga ko fe foyte sini ansaru modla amase elina sini fuda modla ko pan yorala bege ka dugonna jate mene ene ala ci akai tawa ne fur labi ala fe ka fo ala ka hinena alhamdulillah ma fo amina ko kake nga yala du kono ahmadiya bewa madi ka chawbe ya madi ka muso bewa ni wati de mene ala kira chemru ko ka fo na ke sahaba no bo bawni sahaba ko nyira fi bo du kono la ko nyira fi mo mele wala ko lu chawna gane o do be ka so wa no do ti ka so mana wo bana bafle misraga anga afrika nyim bana be anga afrika jamana chamana o kasoro kama ko do anga afrika fana yani ma kelendo na wadu dona no fe kabila dona no fe ko do fana ka ta afrika ngano kere kama ne ma ke wa ando na utala ko ay do anga mina sabela wa ke to de o ko te o nyon labatu karsa bero ngira bero o kacha afrika nye yara tinyi logo o ngano kera kama fe ka ke ko fle bade o kuma ka nyajira wala sisa no makebe o kuma abike to ko fuye o jeni yene fana nyara babaye ansarullah ala de mebo nyame to en darula khalifatul masih sani fe radiyallahu anhu kadaka ala de menil halami wara o deni e de muso de me e de bi chemani ne be de musulmanu ne no e ligina nasiratu atfalu atwar fudamu ni bele jelenga ke ala ko ka ni mede buwe da kono an faru senge mede senge be ka ta khadimu ka senge be ka ta ligina ka ta nasiratu ka ta alfalu ka kanida ke bo boyne ala ko kuma de ni ma pambiti mi ne de ñu kal fay law abe ko ba ko fiere bo udumini ni mi mbarana o ala ko waynya bo la chomi de o kuma wo ka ala ko fana ni mi da cha yaw la miti mi ne de amre choro ba be chodi ako du ko no be chodi ayaji ja ka yele ma do aka du ko no ayaji ja ni yele may gaddo aw ka du ko nay no karani yele ma do na bana o kuma no o ye du yele yele ma ne o ni ya be du a ko du de lawo du de bu ya ka be ko ma du be abi ke du o kuma bele geleng ka la je khalifa al-masjid al-khamis ka dakuriya mi nafura ka fo na le ya mara wo abaya ka fo khudamu abaya ka fo lijinayo abaya ka fo al-jasalo ko an sawu diga ke watoi ma forfolo yo mi singa walanda in waleli ka singa bla kare kata ibrahim khudamu ta mo ga tugodi ne lijinayo ne le muso ne dimisani wa ete dimisani dige jeni khadimu mo gora khudamu fa jeni ete lijina ite muso mino wara uche jeni o kuma kelenga nyamnu bo wala ma kelenga boloshi wala ma kelenga dakuriya o de binu be bla ko barala khalifatul masjid al-khamis ka ma problème abi ko do sara chedo de la ka drome durudi idemo ko nenga bulo frasara resif lamulo yere ka tiga drome duru sara ira to la ko de bi digala dewo ngete belo ka ko dimisani iga resira alu to jira la ka do fendo be te du ya kala ne yo ke chef la saba na wata ba ne ra tamasaraw abu era hagli jigo wa so tamasara ba go ngai kumi ya dige ngi na ku iba ya be ra liga fo ba o kuma atwadi ni wala tamasara ba ne o ina drome duru ni ka damo ngai ma de law kada ka fenga tanye fe ra taga ko kuma wa ya ke albi mo famde o kuma adama de dami ga fe bela ni no na bla masara do ko ko la o ko bitami keleni munye dakuriya kelena khalifatul masjid al-khamis salis alaka dakura do be ko am saru
awde kamale nga kamale khadmu kore kamale funange bien kene chauffeur lever sañi koro dugu trama fe khadmu be gri nga khalifatu majil salisu ko ako awde kamale nga kamale ni ma famu kamale bien kene anaka bien kene ya machine mito dimisena kama korobaya de ay tese fiyo o dibi kono kele boy kana ikumi kungulo ka fara nga madama ye dimse ibe dibi do kono tane o ko ni machine masiko yo folo makrobo o yoro ni na lebe o dibi kono anaka doni anaka funange anaka bien kene ya ikado o dibi mato abisra blaku o dibi mato abisalia o dibi mato shetana basama nga e boro dibi kono kama hati go kamel ngoro somne jinay o e ma som muna sali sa bi duru sa bi woro e ma som muna ala fe ima munye ima mume o shetana bi kamel amala sa anaka kena na ka febe nga doni mbala otela kena mela otela kwi nga ngora ni na nebe ni ngonna shido atel alete ni shido de ikado shetana bale tulunge je bale ndege etala jena musukoroni ma le ndege imam mahdi ko tiya ko je musukoroni ni bima blaide ngabina yira masri e akila ko suru santan duru do de ndado de bi yire be fano ga muhammad ko itala wala shindala ble fargulum bo some nganga bitle na la hala na metibo mi kadable na ni tulo ble na ko bedo ala o mana je fana masri metene ami grande fo fu he shimbarate abane do ajibtu bizati shebin ajuzatin anikin li aynin nazirin wa adharu kon gaba ko yaram sukroni ko to ko kurlina de kon gawna tame akeme ki masri fo ka dabli kabla mo nyoborobli imam hadi ben jeni wa ba ka tanan meti kasro ki sete jogara o e boro lakaba eni ne de boro lakaba sambi duru bi woro fo etenmi kamalen to shido hakla ble ka da watulu abika dogi babu fe o ma khalifatul masjid salisi ka fo man awde kamalu o kore farfa o bise kamalu zoro nga aw ble wa jebi jennege jeni ne sambi duru kilam bi do he tisa ga nege ble ta ko boy ibina jennege ngal ma bi ran na so ba ta tiga mo bi sama ba ta tiga mo nga bi woro kana so ble sa bi duru vitamine ble foy tay ki mo yafe aka nege ni shiko ble jelida o kuma no keratu jaya ko yala emi so bena kaba ni kabal ko sumne jine ikado nyin la harafe mo ni mbele gele mblali abla yorola atwadi abulu ma faradio angata ni yora inaw wala ma na farangata ay wulu muso akarato ngaketa kamale o akarato ngaketa atwadi dimso wayu ngaketa ni mbele gele chokoroba dutigi ka barade o kuma no kera kamale ndebo nasiru ndebo atwadi lijina tebo e de kera abele gele la go baba isa khalifatul masalis akata wuriya blani woni chende koy amina ko missionnaire be yorola na faramo missionnaire ko muballigh ale de khadimu ye ale nasiru ale de lijinay wale atwade nasiratu dodo wa atfalu dodo missionnaire bi be ka barake ere bi be tanya jirala misori kele de bi nge opma feka jeni de to ko yele soro o dutugi ne koy tekete wa jamakulu tisaka kede يا ربي أماني على سبحانه وتعالى خليفة المسيح الخامس ولما خلفاء أحمد ولما أحمد على سيد بنو إمام مهدي أكاد ليني نميني نسبة لي ألاكا وكوالي أنو دكوريا أنو سجماليا أنو سبلي أنو منيوكو ديننا وبلاجريمو نو كرا إمام مهدي أكاد ليني نو يا ألاك رسول الله عليه وسلم أباف كم مندوني سابو كمان في جرينا تومي kay to laharay kay mam mahdi ka jama kuliye u fana be girina o tola o kumana ale dale wala ma fotugodi a nyesmane anni nyesmane wa asro ni e kashimi nge mondo la atwadi mondo nyamena tumi kana ko gila makana ala kira toche o kuma kana ko ray mam mahdi ne kana fo bla atola mo flega giri ka ko tugoni na o ala kira sallallahu alaihi wasallam o kuma anni biski nyesmana wala ngano make ay abea atwadi ataya ngabea de kada kan lahala jawbo me ala jawbo an lahala beke ngani na ukayele bako yuma ori bisinga kaye bismaje kadaka sahaba minun no kera fora la abisunga yi wa akhana minum chena uflagoy okuma abla ilaha illallah muhammadur rasulullah qul alhamdulillah awwalan wa akhiran alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkelu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله أمر مرير ورلقنا أبا جاكتا ni jwa moy dogo moy ni samay jumay ñoy o andi se ko wajil mu demena ayume amiru yo fo ne ga background siramu ni bora ni matani farfoni yi matani kuna tege doy ni matani atwaydi feñu kado ka fo wa bora yoro dala o akara way tara dogo joy ma dim sama zaman de kana so mosa ni kon tara dogo joy ni nana dim so be ba nyejo mashi kana so bulangulo kata ya rabbi ala kana ne nawshi bulangulo mbo nyola jeyna uzkurullah yazkurukum waduhu yastajib lakum wa lazikrullahi akbar. Salamu alaikum baada silameu salamu alaikum aunike ajima kalande umbe au bismillah salamu alaikum aunike salamu alaikum baada silameu salamu alaikum aunike ajima kalande umbe au bismillah